unyanya de o maami awo no nko na obi betime free Sampana 3.1 the contribution na na muntu ni ema oye no amotimba ye unua kra chen de o maami achema wo ye hwe honorable Kennedy Ohene Agyapong the contribution awaye na Asante mantem titu ni Asante ha the 40th American president Owura Reagan time honorable Kennedy Ohene Agyapong then time no US abrochi mamu Asante fo ade hye mu tu kwan ko piem ho honorable eboy e madodo na enya stay a proper stay in America enti the first contribution na if is honorable sata kono nya mrehye bedwani no e Ghana ni e wotu kwan fim mantem asin dompem akwako piem e wo America abrochi eno so danchen so a omampani Bush tam honorable Kennedy Ohene Agyapong na introduce American rifle Emma Asante fo ade hye na onipo mu fra Asante mantem so etimi tu kwan ekọ bobra ewo America bruchi mamu enti honorable Kennedy Ohene Agyapong anya ade a ode mantem yi edi agrokra eno so eda nchen a honorable Kennedy Ohene Agyapong won ni business partners omaye a proper investment ewo Asante mantem a ebi ni say safo wo hwe honorable Kennedy Ohene Agyapong on free Asante region on free Kumase na mmom wo hwe Agyapade adan dodo a wo ne Kumase a eburu mako aduno ensia 26 proper building anya bia kiosk proper buildings chese honorable Kennedy Ohene Agyapong wo do Asante man enti wa ye na adwen se oba invest e wo Asante man temu ase enti no se bia wuti a these are some of the records na ehwe ade honorable Kennedy Ohene Agyapong okọ Konfanochia the oncology department wa kire se odo Asante man ofri Asante man temu a ebi ni se oma fidie a ye fe no Linac accelerator afidie no se ye maintain afidie na atimi asom ayarefo ewo Asante mantem a Ghana ase no eka eda so for afe no eye $147,000 $147,000 ka papa bet market bia ene ma show interest me person me present me de kwa print me t-shirt me kwa ya de na emum wa dwene the people of Ashanti region edi sika no akọ Konfanochia aban ya asabia se omonji no momfa emwa ma yaresa mapa entimi enyina na so ewo ho eno so eda nchen so a honorable Kennedy Ohene Agyapong utie some of the interview was say wasashe one of the coast no Asempa fisheries say o proceed omenya ewo sa coast no afibia omo se o metimi de edi etuaka sa afidie no ho ka savo ye ka hwan ne do Asante machen honorable Kennedy Ohene Agyapong obi na odo Asante machen honorable Kennedy Ohene Agyapong na sa for that Monday ne yekoduru wala fe na me ba ma ne bo no so Monday ne yekoduru ya de a empanimfo a omda Konfanochia ban ya asabia e de honorable Kennedy Ohene Agyapong e walk through the facilities ye kohwe ba bia na afidie ne esi na afidie na ba kosema kire se the manufacturers no omo wo France abruchi mam no omo de afidie no ka se omo de high a hospital for wa onye sika beto no omo de han no omo de han wa se wo de yare ni ba akoto so na click omukro pin na age so ho se ene ye de George akoto so ye de Shaibu akoto so enti afi so a untimi enka se manya sika and the time so obetu sika to untimi ntu sika na ometuma transfer so makate afidie no a untimi ede enyuso enti Konfanochia kire se mpelifo kese go to a point na hospital na kwa hunyehia mu ana omuntimi entu sika no to musufre enipa dodo na obi ewo Ghana Asante mantem nipa waji omo so honorable Kennedy Ohene Agyapong and papa no ebetua sika no $147,000 na ediamo and omo admit say sa sika no ekoye the routine maintenance check bia o sempani for hospital no ewo afidie no omo ye mutimi de som amanfo na in fact ye koduru afidie no na ya ade a otum say yes emrofo no omako nimpa na ade ba akwa em say manfo anotun en say na ono abukwa hwe se do se oye project kese e 37 military hospital but ono abu se ebreban sa hode ho a afidie na broni no e de han Konfanochia ban ya sabia no obetobi e de amaomo no eye nsempa eye nsempa to hwe afidie na eye afidie ne boardin eye afidie so a kese eye bibia na asafo se mo hwe de ekoso ewo Asante mantem wala Konfanochia aban ya sabia na e kire se honorable Kennedy Ohene Agyapong ko an oba na osafo kan se mi wo se
also would to quiet my who was one. Said on my health sector and city. Na oba Ghana, near dear, and Tessana, near Hosem. And in the purpose crowd, they could visit some of the world and say, or quite share the wars in city. No one then a number for sick for the uncle for, we said, Doctor, was there quite despite any near and it was or call rounds. No, yes, a pin for my I have for more that hospital no, or more tenant can be a anyway, so be a pursuit chian and 7 be a pursuit opportunity in the casa. And Safo, we actually Nipano, penning power ye, would bet me deep or mine him, or bet me a boy a yard for. There was Safo, my cancer, me say, member president. Ne yenje o man sika emfama mebu my dear me kwa metima bu sa man say taxpayer money here development everybody obia betima it is say don't get can say every any idiot can go to court obia but beyond say wo meye o man pani no e di ade e na wo di usika aye e di ade enkwa say na otimi di usika de asave enti yesre MPP delegate say titru mo Asante mantemo Monsha de honorable Kennedy in Agyapong aye. Na aspirant bi oba onchen bi abusa ne se kakra bay ana waye e de aboa Asante mantemo. Empenin se amfo na chene ne nto aso. And as as Adam can say me say akora bi no to na tiku e twam sa. Wo speed na tiku no kono say ka keteke na etu am because de nyina be edwi. Tekere Agyapong ponya me mampeni na mnika ode Ghana ekui. So be mampeni di aka Ghana da achi bia no. And we are near I can say, yeah, rotate your man. Sumpa TV, Emma Aketriapa.